Go tlhageletse gore Mmelaelwa Cassidy Hartzenburg ke wa lesika la magistrata yo bolailweng Romay van Rooyen o tlhageletse ka boripana kwa kgotlatshekelo gompieno. I'm told that the young man that was at the funeral, the young man was a pallbearer of a person that was getting buried. But here we are today to witness, I think, is one of the most painful things when the relative is arrested for a relative. Van Rooyen o fitlhetswe a tlhokafetse kwa ntlong ya gagwe kwa Marina Dagama kwa Muizenberg dibeke tse pedi tse di fetileng. Sejanaga sa gagwe se go begang se utswitswe ka nako ya go tlhasela ga gagwe se bonwe gaufi le Plein letsatsi morago ga polao ya gagwe. Mapodisi a re Hartzenburg ke ene fela yo tshwereng go fitlha ga jana fela dipatlisiso di sentse di tsweletse. Mapodisi a re a dumela fa ba tshwere Mmelaelwa yo maleba. A person seems to have been suffocated. It was a lack of oxygen in the body rather than the gunshot. Maiteko a go ikgolaganya le ba lelapa la ga Van Rooyen gompieno ga a atlega fela mogoloe o ne go sala gale a motlhalosa jaaka motho yo a neng a tlotlega a dira ka natla ebile a ratega. She was one of the pillars of the criminal justice system, and I think it's a direct insult to the criminal justice system. A direct attack. Yes, direct attack, yes. Puso e lopile gore kgetsi busediwa morago go bona tshedimosetso malebana le beili. Molatofadiwa o tla tswelela go nna kwa kgolegelong go fitlha a tlhagelela gape kwa kgotlatshekelo diphalane a le 6.